Muhakaze tubifurije ukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Ibisanzwe iyi ni Ijabo rya TV, tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga ku buzima bwite bw'abantu, ariko nanone tukabagezaho n'amakuru avugwa hano mu karere u Rwanda ruherereye nk'uko twabibijeje. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo uyu munsi nize inkuru zidasanzwe tugiye kuba twagarukaho. Ni inkuru zigera kuri ebyiri zikomeye, ariko muri zo inkuru ihagarariye izindi ni inkuru ivuga ko imirwano ikomeye yubuye hagati ya M23 ndetse na FARDC. Nubwo turagarukaho gatoya ku nkuru ivuga ku iraswa ry'indege ya leta ya Kongo ubwo yavogeraga ubutaka bw'u Rwanda. Hanyuma rero imirwano ikomeye yubuye mu gitondo cyo kuwa kabiri mu gace ko hafi y'umujyi wa Kishanga hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Umunyamakuru uri mu mujyi wa Rushuru ugenzurwa na M23 muri Kivu ya ruguru yabwiye ikinyamakuru BBC dukesha inkuru ko abaturage barimo guhunga iyi mirwano muri Kishanga yumvikanamo imbunda ziremereye. Laurence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23, yatangaje ko ingabo za leta n'abashanshuro bazo bateye ibirindiro byabo muri Bwiza, Kishanga no hafi yaho. Ingabo za leta zirakana kurwana zifatanyije n'abashanshuro, kandi leta ishinja umutwe wa M23 kwanga gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Rwanda ategeka ko izo nyeshyamba zasubira inyuma zikarekura ibice zafashe. Ingabo za leta kandi zishinja M23 ko ariyo igaba ibitero ku birindiro byazo. Umujyi wa Kishanga muri Rushuru usanzwe igice kimwe cyawo kigenzurwa na M23, ikindi ku ruhande rwa leta, nk'uko umunyamakuru uri mu mujyi wa Rushuru ugenzurwa na M23 bivuga. Umunyamakuru witwa Roger Sebyera ati abaturage benshi barimo guhunga berekeza mu gace ka Mwiso mu burengerazuba. Mu itangazo rya M23 ryo kuwa mbere, uyu mutwe ushinja ingabo za leta gukomeza gutera ibirindiro byabo mu gihe M23 irimo kwitegura kurekura utundi duce igenzura mu kubahiriza amasezerano ya Rwanda. Uruhande rwa leta ruvuga ko M23 itava mu bice ivuga ko yarekuye, ahubwo ikomeza kuzenguruka hafi aho no kwimurira abarwanyi bayo ahandi. M23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kudashaka gukemura mu mahoro aya makimbirane, kandi ko yagurukiye gusenya M23. Itangazo ryayo rivuga ko M23 ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, kandi kubw'iyo mpamvu nta yandi mahitamo ifite uretse guhagarikira ibyo bitero aho bituruka. Indi nkuru tugiye kugarukaho ni inkuru ivuga ku iraswa ry'indege ya leta ya Kongo. Tumenye intandaro ya byose ndetse tumenye no ku ruhande rwa Kongo icyo ibivugaho. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda kugaba igitero ku ndege yayo y'intambara nyuma y'uko ivogereye ikirere cy'u Rwanda ikaraswa. Kuri uyu wa kabiri nibwo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 y'igisirikare cya Kongo Kinshasa yavogereye ikirere cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ihita iraswa n'ingabo z'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye yemeje ko iriya ndege ikimara kuvogera ikirere cy'u Rwanda ku nshuro ya gatatu hahise hafatwa ingamba z'ubwirinzi. Ati uyu munsi saa 11:03 z'igicamunsi indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yo muri DRC yavogereye ikirere cy'u Rwanda ku nshuro ya gatatu. Hafashwe ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rurasaba DRC guhagarika ubushotoranyi. Amashusho yagiye hanze y'iriya ndege ikimara kuraswa yerekana ko iri ku kibuga cy'indege cya Goma yaka umuriro mbere yo kuzimywa n'abashinzwe kuzimya inkongi. Amafoto yagiye hanze yerekana ko Sukhoi 25 yangijwe n'igisasu yarashweho. Kongo Kinshasa mu itangazo ryayo yashinje u Rwanda kurasa iriya ndege mu gihe ari mu kirere cyayo yitegura kugwa ku kibuga cya Goma. Ati amasasu y'u Rwanda yarashwe ku ndege ya Kongo yagurukaga mu gice cya Kongo, ntabwo yigeze igera mu kirere cy'u Rwanda. Indege yaguye itarangirika mu buryo bukomeye. Ku bwa guverinoma ya Kongo, ibyakozwe n'u Rwanda ni igikorwa cy'ubugizi nabi nkana, kikaba ari igikorwa cy'intambara kigamije gusa guhubanganya ingufu zikomeye gushyirwa mu bikorwa ry'ibyemejwe n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi bigamije gushakira umuti w'ibi bibazo bya Kongo. DRC kandi yavuze ko ifite uburenganzira bwo kurinda ubutaka bwayo
mbere yo gusaba amahanga gushyira igitutu ku Rwanda. Sukhoi 25 ya FARDC ni ku nshuro ya gatatu yari ivogera ikirere cy'u Rwanda. Ni nyuma yo kubikora mu Gushyingo k'umwaka ushize ubwo yinjiraga mu karere ka Rubavu ikagwa by'akanya gato ku kibuga cy'indege cya Rubavu ndetse no mu Kuboza umwaka ushize. Izo nshuro zose u Rwanda rwamaganye burabushotoranyi. Kuri inshuro iriya Sukhoi 25 yavogera ikirere cy'u Rwanda mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi. N'umwuka mubi ushingiye ku kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja u Rwanda guha ubufasha umutwe wa M23 umaze igihe mu mirwano n'ingabo zayo. M23 yari imaze igihe yaratangiye kuva mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yari yarigaruriye, gusa mu kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri imirwano ikomeye yongeye kubura hagati yayo n'ingabo za FARDC ndetse n'imitwe irimo FDLR bamaze igihe bakorana. Ni imirwano inavugwamo abacacuro bo ku mugabane w'i Burayi bakomeje gufatanya na FARDC kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Abategetsi ba Kongo bamaze igihe bikomanga ku gatuza bavuga ko isaha n'isaha intambara ishobora kwerura hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda bashinja gutera igihugu cyabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Christophe Rutundura aheruka gushimangira amagambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yuko abanyekongo bagomba kurangiza ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. N'amagambo yamaganwe na guverinoma y'u Rwanda ivuga ko aca amarenga yuko DRC yaba yiteguye gushoza intambara ku Rwanda. Mu mwaka ushize ubwo Perezida Tshisekedi yatangaje ko intambara n'u Rwanda ishobora kuba amahitamo mu gihe uburyo bwa diplomasi bwaba ntacyo butanze. Ni Tshisekedi uheruka kwanga kwitabira ibiganiro na Perezida Paul Kagame bari batumiwemo i Doha muri Qatar mu rwego rwo gushakira umuti w'amakimbirane ahari hagati y'u Rwanda na Kongo. Iyi ni Ijabo rya TV, kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubutaha ujye utubona inkuru zacu mu buryo bukoroheye. Nitwa Nyawe. Ciao ciao, hasta la vista, tuzahure ubutaha.